I pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal, sorry za zbog prehvade, snimamo novu epizodu Eurotrack Simulatora 2 i evo vidite u ovoj epizodi vozimo helikopter. Zaista ja sam se iznenadio ovo kada sam vidio, ali eto dešava se što bi se reklo. Šta ja znam, teret je 3 tone težak. Nemoj crveno, dobro je. Op, ovo je second favore, udarimo. Ali dobro, ja sam zadovoljan. Meni uopšte svjetlo sad i ne trebaju, samo ćemo poziciju upaliti nakon radi rede. I mi idemo desno sada. Naš kamion žestoton ide jako dobro. Riječ je o Volvu u prvoj tipi. Evo vidite koji. FH16, kako ja znam da je to taj kombi. To je taj kamion, čuj kombi, braćo mila. Jako je lijep volan napravljen. Kabina je perfektna. Ja što volim izbrcu doći, nabitan 93, neće 91, joj, to je 1 na sat jedva. Pa još 170 km, tačnije 167. Ali eto idemo, jako se trudimo. Dosta se vozi što bi se reklo kod nas. Uđe ovaj prođe. Da se ovaj nije prestrojio, a ne znam šta bi. Mada dobro, nema veze. Mi pratimo ovu ostalu gospodu što se tiče kamionđija ovdje. Ti ideš vamo, ja idem pravo. Blago njima, ljudi moji, oni mogu da idu ovoliko brzo, što bi se reklo, njima to nije ni malo lagano, a ni malo teško, zaista lijepo se i osjećaju, oni mogu da brzo vozi, dok ja ne mogu. Ja mogu 90 sa blokadom, mogu skin blokadu, ide preko 100, ali mi to ne treba, nemam gdje tjerat kamion što se tiče te brzine. Reš proći, baba.
Još 109 km. Imali smo šta oštetove, nismo za živo čudo. Bilo ja sam prevažen toliko da jedva vjeruju pričati, zato sam malo smanjio i ovu priču jer me glava boli. A želio bih da snimim te, recimo, neke klipove da vam malo pokažem taj Euro Truck Simulator 2. Dosta vas igra, ali vidite moj kult ove igre. Vjerujte, cilja ove igre nema. Znači možete milijarde i milijarde imat novca, opet, što bi se rekao, niste niko i ništa. Jer uvijek neko ima više, jače, bolje. Mada ono, nekom je ova igra dosadna, ali dobro je dosadna kad se recimo 30 prikovica odvozi, onda vas zaista smori. Jer nema nikakvih događanja bolji, ne možete na primjer mijenjati oblik volana, ne možete mijenjati šta ja znam, brisače, ne možete ništa. To je malo bez veze urađeno, ali eto ono, ja bi dodao još neki par stvari, da mogu svjetlo na primjer ovo pauze, da mogu od sranje da spustim kao u busema, ono, ne znam ako ste primijetili, ono, za sunce što vam udara onaj kvenac. Pa na primjer prozor da mogu vam da otvorim, pa da mogu da spustim, pa nova svjetla da stavljam, to sve znači. Jer vidite vi kako ovaj sat izgleda, mislim, što je ružno je. Ovo je svjetlo jaka, Ali eto ono, može se opet nešto dosta da radi, sređujete felge nove gume, šta ja znam. Malo dotjerujete izgled auspuha, možete spoilere, šta ja znam više. Možete dobro srediti kamion što se tiče eksterijera. Interijer su samo sjedišta. Možete zamijeniti mjesto valana, desno u lijevo. Šta ja znam šta možete, još možete u tablicu dodati unutra. Dobra, recimo retrovizore, sjedišta, eto šta možete se uraditi što se tiče interijera. I ono, ostalo su vam sve oni modovi. Ja mislim da možete kabinu komplet da promijenite, stavite novu, da vam je ovdje na primjer telefon, navigacija tu, nova sjedišta, znači to možete sve da uradite. To su dobro zaista uradili, svaka im čast. Ali ono, kad bi na primjer to napravili što sam ja rekao, gdje na primjer imate prskalicu za ove brisače, na primjer, da se vremenom stakla ono kao isprljaju i da morate da očistite, to bi bilo jako dobro. Pa još 4 km, ljudi moji. Meni je drago što smo se mi družili. Družit ćemo se i ostalim gameplayima i tutorialima naravno. Bježi ba, kaki 50 na sat, jesi dobar ti. Ja mogu ovdje 90 da vozim, ti voziš 50. Ja.
I ljudi moji, to je to toliko od mene. Hvala što ste me gledali i vidimo se u ostalim gameplayima i tutorialima naravno. A do tada, veliki pozdrav. Ćao!